hei ke ni te chu thut hi om thina nimin tlaya kan chief secretary homin voina hianin dar soma hianin video conferencing call poimo te umei solid waste management thungcha supreme court order a omawangin dar soma hianin hei a thutangai sia chuwang chuanin voina hiana ron tel theidon lawa ai oi kan project director sir pumal somtwang fan chun miron tel pui zok don in ti kha kan soi masadua chuanin hei voina hianin helai huna min lo tel pui tu zong te kan head of offices te chuan kan NGO achanga local kan som te chuan VC chang te MJA te kan civil pensioners achang te le kan doctor helai huna min tel pui tu ro kan som te ma saberin kan NMBA HRISELNA KUTPUI kan phana tur han kan lo lom cheu ni ti kha kan soi du a kan NMBA ti hi nashamuk bharat abhiyan ti ni a hemi hi omzia bera chuanin Ministry of Social Empowerment and Justice in 2020 akhanin he initiative hi launch ha atum ber chu drug free India nei ani a heta hianin India ram hianin drugs laka boina chi shang ri lo ngai te le ri lo tol ru na te ri lo zor na te laka India ram hi alo fi him theinan initiative ala chumi tan chuanin sarkar hianin ma chi shang ala ke ni district ate po hianin kan la china school ate college ate kaushan chalaya te YMA angzong ten le AVC angzong te pon ma kan la awareness campaign te kan neya tin enge drugs lo lu tur te lo do dal te lo man te police te le excise te nen tiang khan NMBA hnuaiah chang te hianin ma kan la na se ma chumi program kal chhoze la chuanin kumin kumti ra khan kan DC chanem ngai na le malak na wang leo ti meang ri lo ngai pol camping kha kan neya khang te po kha ani dik ta kha chuan NMBA hi sum aron kal china ma ro chu man na tur bi hi aron kal china tu na kan ri lo ngai pol camping te po kha khami khana tel me alo ma ro chu rin na nen chanem ngai na in mi lom ngai te in pek na zara anwai som panga chuang tho khom ania khami mang khanin ri lo ngai camping kha bwa sai ania ta khanin Frederick te kan soma noting takin kan neya mi tam tak pon an thatpuin kan ringa khami follow up kal chhoze la khanin hetun hun hi ngai twa chwale nia khata changa kan sum man ban tle mazong le NMBA changa kan sum man ban tle mazong le hundanga changa chanem ngai lo thote khami achang khanin tun program hi ron ngai twa chwale nia hei Serchi district a chuan kan shia anga kan doctor te tam tap kan nei lova tem te chau kan neya mi pui ma mo tu te pon hun kan tak te meang ai zol te lo mo hun tang te kan pan te ngai china kha mi pui ma mo na achanga ron ir chua ka khanin vo in program hi ngai twa chuan ni asum le pai po kan nei lo me ma ro chu hei kan doctors te local tu te po kan han in bia an ni po rong bol ril rupuin anon kal theya kan lom ma ti kha kan soi du bokani chuanin voin kan program ma hianin health clinic free health clinic khu chu kal mop panga chumi pa chuanin hetlaya hian kan puisapui hola hianin dar som pakhata changin helai banner kan huang hianin awareness program chi shang khakal le dona chunga chuan basic first aid training te diet and nutrition awareness with physical and stress management te women's health te le benefit of fitness te kha akalanga voina akalanga naktu ka po kha mi program kha om le dona tin naktu ka hianin high school le higher school level chin kha public speaking competition kan hoi hot dona anma ni school level la chawan lo nei to kham school level chawa top 10 te kha naktu ka anin el le dona chumia an thupui tur chu ri lo chungchang buk ania khamia khanin no pangte khanin ri lo ti that lo sia awareness ka kan nei pa dona tin DIPRO ten short film an siam buk chung chu kan show don buk ani ti kha kan soi du chuanin hei vo in na kan program ti bin hu puya hei hulai te po min shiat puya mi pui tam so kina an lo chong thor chang kai ni theina voina local khom te po hian enge din lo theater sakle turin kan han ngen bok cheu ni chuanin tuna chuanin kan program te min hon sak min pathian hena hlan min nei sak turin pastor Zairam ki makan lo so me
Pathian thu thiam lim ngai thang chan chin fra lugasia bung li chang som li tang hian longai thang chang som li thu choi longai thang tin nitlak don lain nat na khang ana dam lo nei apiang in an hena anon hnuaiah tin an za chunga chuan akut ang hat threwa ati dam ta zela chan chin fra lugasia vek bunga sang som thum pakhat len thum hin thui longai thaleng tin hi suan an hena mi hrisel ta chuan doctor an ngai lova mi bor som te sokin an ngai ani mi fel tak te lam tura local kan lova mi sual te lama sim tir tura local kan zo ati achanga pathianin atu thiang lim kan siarte kan zatan mal min som sapo se amen pathian hena i trong trai Pastor Zairam Kima kan lome tuna chuanin kan project director puma som bang fan chun kan program te min hon sak tu le thu soina hun nei tur kan som hale kan chairman hun sermin man sak tu kan pastor ser chief district kan head of office te kan village council representative te kan doctor te NGO atanga ronkal te MJA atanga minron tel puitu te le voina helai huna ronkal khom zong te ama sain in zawain chi bei ka buk chewa voina NMBA malakna hnuaiah HRISELNA KUTPUI honna kan han nei tura hi alomom hle in ka hria kan chairman ina soita kan khan kan DC hun turani amaro chu kan chief secretary hova video conference nei turan dia wangin atukin khan minron message jing ka thau phone kan check kha ka ai lo ta mai che ron dia kan DC ho nge amaru man na le phalak na vek kania han nei kha acha pum te lun nen amaro chu kan pu kan DC min du sakna voin hian alom om katia heti ram hun in ma karom ding chuak thei hi alom om kati hle ni NMBA nasamu barat abian da hi kan hethe ome athil tum bera chu drug free India tikha ania Ministry of Social Justice and Empowerment in August ni som panga sang ni kumatanga akal puyakha ania atira chuan district zahi somsari patnia kalpui phot ania chumi nu chuan India rampung district zongzong kha ron atuam chau le kha ania soita kangin athil tumachu mi puite ram mi puite rui hlo laka kan lo fi hlima rui hlo ina ngong thalo anei te in sir tirna kalpui ania chutianga di theina tan chuan rui hlo ti tlem supply reduction te din amang thin edik ho ti dam rehabilitate te in sir tirna awareness kalpui te ti tur ania chutianga tak chuan kan district a ponghalak na frang kan long udoa in sirtirna hnuaiah hian HRISELNA poimo na chungchang te atel vek chutianga di wangchun voina hian kan DC thatem ngei na le rem hriat na in hetiang huna hi kan lo mang theita ane kan DC ke ruaina hnuaiah NMBA hnuaiah hian rampum den chuak program kan district hian kan lo buat sai toa kan chair atang khan ron soi toa tun kum tir khan salvation camping rui hlo ngai te tan hlotling takin
kan lo buat sei to a khata kan sum tho khom kan contribution tling khom kan pan bang te mangtang kain tuna hian hetiang program te hi kan DC thanem ngei na wangin kan han mang le theise tur te hi alomum katia boina hian a mai min ron del pui theilo ma se kan DC chunga hian lom thu ka soi du ani kan thewa serchi pa hian doctor thatak tak kan neya ama ro chu anin dei lo na te po kan riat pui a chu chu ril ruwa a oma serchi district mi pui ten helai a mun thu kan nei lo doctor te a thona kan ron theina tan he program hi NMBA committee in ti hian aron duang chuak ta ni HRISELNA poimo na hi kan khetlang vekka ama ro chu tu te mei po hi in thil non fo wa hi kan ngai thin hemi inaugural program chung changa hi zoa hian awareness te po HRISELNA chung chang kan hat nei le dona kan senior doctor te thu soi ka hiat then khat ka hiat thina chu mizo te hi kan health seeking behavior hi a thalo hle ani ti hi ani a chu wangin helai hi kan ngei poimo thara hi tukin hian a poimo hle in ka hria HRISELNA chung changa in zirtir na le a poimo na te hi kan hriat thar tlang tukin hian ka soi du ani HRISELNA hian kan dam chhung hun tur life expectancy le longevity te tin kan ngei kan ril ru ngei tu na fim dan mental clarity te tin kan nun hlim dan le kan hun man nom na thleng in a ngong a chu wangin tukin hian kan ngei poimo thatanga ya ni ti kal khom te ka cha duwa abik takin keini sarkar na thoktan phei chuan public deal thin kan ni a public kan deal na kong a te decision making a te HRISELNA kan taksa HRISELNA hian kong ro thui takin asut thaya chu wangin kan HRISELNA kan ngei poimo a sarkar asset thatak kan ni chun zom zel theina tan sarkar na thok HRISEL kan ni hi a poimo ti hi kan soi tel du boka ole voina hian program in cher chuana wangin thil tam tak soina hun ani lo deuh ni in ka hria a to pera chuan HRISELNA tan rui thlo laka kan fi hlima physical activity kan ngei poimo angai ani ti hi kal khom te bula hian ka soi duwa physical activity nei hi kan bible ne po hian a in rem le in ka hria Genesis bung thum chang som pakua chuan evi le dama kha eden huana changa an chhuwa don khan pathianin luwa thlan tui fim luang zoi zoi in choi ei to ang di ania taksa soi zoi awanga thlan tui chuak te hi kan taksa tur tokzin le waste kan pe chuana man ruwa alo nia hei hi medical science poina approve vek ania mania mizo te hi kan history kan enani chuan kan pi le kan pu te khan an thak le bera chu pial ral ani chu chu faisa ringa der dera kha ania an hun lai khan ram ha thok an nia zum le riam le thosi kar khatiang anga ka tho kha kheo man ti ema wang khan faisa ringa der pial ral nu na kha an lo thlela ama ro chu pial ral nun faisa ringa der ola hi kan taksa HRISELNA tana melma lian der hi alo ni thunga kan pi le pu te kha lo tho le ta sel chuan tu na kan kho sak dan te hi min han pu se pial ral an suang tu na ai khan kan changka achang kang zo ka ngem o te hi ka ti thina kan changka nga kan ol ta de boka kan nutrition te alo tha masela chu mi na aron ken te la chu lifestyle related disease non communicable disease kan han ti ang ho bp sang zun thum lung nat na hetiang ho te hi Mizoram hian a prevalence hi sang maya hum no pang te pon kan han nei chhota
heng te hi physical activity le in ve na atanga ti dam thei vek ani a kan lo HRISELNA tan ei in tha balance diet kan ei angaia amaro chu kan ei in atanga energy kan mu le thau kan taksai na khol kho mate hi physical activity mang ve ka kha kan lo ti ral le kha alo ngai hi alo ni a chu wangin kan lo HRISEL sok nan ril ru HRISEL nun nuam dam rei nan le midang ta na tangkai zo ka kanin man theinan voin hian rui hlo la ka kan fi hi ma physical activity te kan uar le sual angaya ni ti hi ka soi du ani ole voina ser chief district mi puiten he health care ma hi hlok taka an man theinan lom takin HRISELNA KUTPUI hi ka honge ka lome kan project director chunga kan lome tuna chuanin kan doctor te local te hi tutinge an ni a an mel te hi muve reng regula ti te kha kan han tu awang khanin introduction tlem kan han nei lokanga I an ming ka ko te hi loading se chuanin I puilam te kha min han hoi sak ve se ti kha kan som dun yema sapera chuanin Dr. Margaret Z Khuma loading se lo put bengin lo lom la ani hi MBBS MD pulmonary medicine ania chuan MBBS Maulana Azad Medical College Delhi Azawa chuanin MD hi Vallabhai Patel Chest Institute Delhi Azawa senior residency hi RBTB Institute of Pulmonology ati chuan huna hianin consultant pulmonologist Pure Heart Clinic Dorpui Aizola ati me ka chuanin visiting consultant in care hospital Dorpui ati me bukani chuan ani hi pulmonary ka ti chuan hi chuap lampang thok na lampang doctor kha ani a chuan ani hi kan DCU ani bukani chuan a dot le chuanin Dr. Jonathan Rempuya noting le se ani hi MBBS MS orthopedics ani ru lampang kan ti kha chuan ani hi CMC Velora Azawa chuan Christian Hospital Serkona le Longtlaya kumli athoka tuna hianin Ebenezer Medical Center chonpuya athok me kani chuan Dr. Nancy Lalnunpui lome ani hi MBBS MD dermatology and venereology ani vun specialist kan ti kha ani chuanin IGMC Shimla Medical College Azawat tuna hian Aizong Hospital akalme ka chuan private clinic hi Zarkota anei bukani chuan a dotlia Dr. Sebinal Rinhlui lome ani hi MBBS MD ophthalmology ani mit specialist kan ti kha ni chuan Bangalore Medical College atangin Azawa chuanin tuna hian consultant eye care hospital ani mekani Dr. Shwai Moya ani hi gynecologist ani chuan Kerala Kottayam Medical College atangin Nazir Swakatuna hian senior resident ani ZMC akal mekani chuan Dr. Malsom Tluangi ani hi MBBS MD psychiatry ani real rulam specialist kan ti khachuan psychiatry hi Aligarh Muslim University atangin zira tuna han ZMC Falcona consultant ani mekani chuan Dr. Margaret Zonun moi pachuaw ani hi Bachelor of Dental Surgery ani dentist Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Science Rohtak atangin Zirzawa chuan CDE program hi orthodontics sa Azava New Delhi tuna hian JV Dental and Pharmacy Serchi Bazara atimeka chuanin kan medicine Dr. P Silaram eng hi alo thleng chhawden ani hi lo thleng chhawlo de woni me the ani hi kan medicine specialist ani lo chudona tuna hianin associate professor ZMC hana kalchi na tuna chuan senior specialist in civil hospital omeka chuanin Dr. Is there a Dr. Krishnakant Parihar? Thank you.
BSF changa doctor lo chuve turani a Mansour MP achingin azir chwaka MBBS hi Nilaji Subhash Chandra Bose Government Medical College MP achingin azir chwaka tuna hian assistant commandant in BSF a Omega Dr. Captain Karnajit Roga some rifles doctor hi aron na thling chawlo ani mei theya ani po hi alo thuve don ani Assam Rifles doctor hi chuan PJ in zoding lia ni lai lung ani hi clinical psychologist ani MPhil in clinical psychology ni Christ College Bangalore akal chin chuanin RIMS Imphal MPhil ati clinical psychology si kumsom zo to chuan district mental health program hnuaiah hian tuna hianin serchi pa hianin athok mek boka chuanin Dr. Fabian Malsom kima ani hi MBBS hi 2023 Jawaharlal Nehru College Bagalpur chain the Zawa Junior Residency hi pediatrics in ZMC athokatuna hianin ART Center District Hospital serchi pa hianin omeka ani po hi helai hana lo chu vedon ani kha tizong kha kan doctor te voina kan avoina nam tu kan hun ron miron man pui thei tu te anron free clinic te miron nei saklona wangin in chunga kan lo bem e mai hun tak te sengin inon kal wanga kan lo bem e mani ti kha kan soi du bokani chuanin kan program top lam kan nei to me nga I tuna chuanin vote of thanks min soi sakturin kan SCC pila chan mi kan lo so me voina heta aku honna minon han pui tu ron kal khom zo te ama chain chi bai kan ru le chewa voina NMBA HRISELNA KUTPUI kan man theina tura dan hianin ama sabering pathian hena lom thu omse khotha te kan dila tin ama mo te tak takin hemi I hlokpuina an chan theina ti hian kan dila tina do ta chanin kan di si sir chunga hianin kan lom em boka ani hianin serchi mi puite an HRISELNA sha thiam sakin an mamo na te sharing chungin HRISELNA lama kan son theinan hemi aveina awanga ir om chok lewa hemi kan KUTPUI hi ron thleng thei ani boka tina dok le chuanin kan doctors te ho ania aizo lama changa ron kal de phe juni zana te anon thlenga voinjinga te khan rei tak ron thleng chungin anon kala mi puida tana anin pek na hi alo pui kan dia an chunga lom thu kan soi boka tin kan district hospital lamte kan mamo ang te kan wathena anin phal tak mein I mi pui lamte personal lamte le equipment se po min lo pe tin kami baka khanin there are border security forces as well as Assam Rifles present here with us and we would like to extend our gratitude for their kind cooperation. Hemi tota hianin for inauguration ceremony min pan pui tura sombi te kan head of office te tin kan village council te tin NGO lama MJ te MHEP te MUP te YMA te tin Civil Pensioners Association te kan soma aninan hunu tak sengin voina te minon ngai poimo saka kan kinviao bokni in kan sha an chunga kan program te minon ti hui sui saka wa khianin lom thu kan shil boke tin peniel kaushan te hianin I parking atanin khumi an kaushan gate khu hal takin min hon saka an chunga kan lom em boka tin dipro lam te po voina te an oma ani hianin hemi social media atheder te tin for in documentation te hi an kuta om veka kami bang khanin min tho ho puina kan lom ne boka tin Monday ya chang khanin DC office staff te offices te na tlangin an YMM an chunga hianin lom thu kan soi boka ni for ina hey inauguration ceremony chau ani for inilengin awareness program te tin Pola mati consultation te akal mukmuk daw na nagtuklama po program atam boka suwangin fu ina helaya local khom te hichu nagtuk atop thenga min man pui chau turin kan somha mok cheu ni kalome
Ole dikhan tunakan inauguration program chu azova in zapai chunga kan lom em pon lama son mingte thi huisen hang le turtlem te chaw kan wa chai min chan sakvek ula chuan dikhan kan doctor te chu an thutamun tura dikhan an kal anga I an tingal ko puk mi to na chuan voina kan hanin ngen tu chu head of office te kha in now te kha dar sa pakhat program chang khan pakhat tal ka ron tir tu khan kan in ngen kha chu kan han remind te a pakhat ai tam pon on kal thei chuan voina kan program te kha mi ron sim sak tu khan a voina han in on kal charia wa da phone nga sak nga la ron tir nga la ti kha kan request zu bok cheu ni e nak tup nen o sa pai chu kan lo me lo me Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
te te hon lang lo palang Kuram te de ha. kan lai me la em mồ nhé. dia Lalarosanga lo theng chỉ bay phốt nên bị bóng xin chỉ bay về là còn Nó là gần giải tiền vẫn đang ăn tiền. em mình là phía em Sẽ. tụi cái gì cho nên mình Cái học cái em đâu có tác dụng đây oleh me ni sompali sang ni samni paru ni nga ni ya win ni sompali le nak tu ni sompa hian Chief Deputy Commissioner Chief District 1 he HRISELNA KUTPUI help mela bo semek andia tuna kanam na hi Deputy Commissioner Office Tual ani chuanin DC Pisapui hola HRISELNA KUTPUI honna nei ania hon nakan han man zo di chia chuan nei laya in entir turte ni pui eng mazat amani doctor specialist rual lokala hian in entir turin lahin un siamek ania chuanin hela hianin free legal aid clinic ukil athon roi thei ani ukil athon roi thei ani hela hian chuan helama hian registration in entir turte
in entir na ming ziana mun ania hemi pui eng mozat in mingan ziak to a an ziak mek ziana chuanin hei kan han en pheyanga lai pisatua la hian a helai hi mi chelam lộp sang rồi đi bàn với ông lâu mì mi chelam le ha dental in entir tur te in zialu na mun ani bàn ram muốn đi xem gì về tivedon mi tivedon mi mất liền là đi thôi lên kia mà ven xuống chuan helai lên kia mà ven xuống hianin ru lam le mit lên kia mà ven xuống in entir tur te tan in zialu na mun ani chuan an dot le hian psychiatry le clinical psychologist in entir na mun ani in entir na mun ka ti ming zian na mun ani nó Việt môi à đi thằng pha ven chuan an dot le hian chuap lam le vun minh lam thần sang đi ai xí ven minh thần sang đi ai xí ven chuap le vun lam na nei te ta na in zialu na mun ani vạt lên môi ở tiền đi ven vạt lên môi à ai xí ven tuna hian ming ziak to kon nem le kan pi te kan pu te có thể lút tên mấy ông vạt lên môi ở tiền đi ven lâu thằng cùi ai xí ven lâu thằng cùi ai xí ven nang dia hu ming ziak to hlom ani mo in ni tra ai xí ven cũng có ki lai po hi ka thien pam ni he Esa mitui sa mari, esa mitui sa mari ome. chuan se tong khanin kan lai hi pisatual ania DC office opposite hianin in ziaru na mun oma chimi dota chuanin hei doctor te no thut chana la hi chuap lam in entir na mun ania la hianin Dr. Margaret Zokuma chuap le thong lam specialist ania chuang kan han en wok don ani ta hianin dot le hianin hei general medicine dia Dr. PC Lalram enga medicine specialist ania ala hen medicine specialist an oma ala bun lian lo tua medicine lammo nang ni helai building a hianin VIPRO office a hian
vun le counseling le psychiatry an omani dahil kan hanlo tanga Highland clinical psychology lam an ni ta hian di IPRO building chung lama hian chawanga Enter don be. Enter don. Tu nak kan amnahi di IPRO office cuma dia. Ahian Dr. Malson Kuangi. Haril Rulam spesialis. Lau tua. Suan hei mi. Suan alek lembahian dermatology wound specialist Dr. Nancy Lalnunpui Omani. Tuna building kan muhi district commission building andia lahianin kan lut chole anga lahianin ha leru gaini lemit ano mani yang teh interior tour hey setong kanin gaini te mit ru a interior mamahoan lau tutup maya one lahi district commission building lahianin orthopedics Dr. Jonathan Lalnunpui rule thalam specialist omani helai building chu hian tilan joy pem hei chúng là kan chho lenga district commission building chúng là kan chho anga hela ma hian ano thol taruk mai hela ma hian gaidi lam gynecology doctor lal fuai moya me chilam doctor ani athun hela hian chuan hela hianin halam dentist Dr. Margaret Jonan Noi Pachuau lahianin Dr. HRISELNA Parihar Assistant Commandant Medical Officer lahian thuni helai district commission building first floor ahian ophthalmology ya Dr. Sabina Lalnunpui mitlam specialist ahian ombokani mitlam specialist athuni
Oh, hello. Nasam Bharat Abhiyan HRISELNA KUTPUI in NMBA Tora Local Zong te Chibai kan book sewa kan lo maculi. Nasam Bharat Abhiyan hi Central Scheme ania Rui Lo do. Nah ania chuang chon bona ron kal zong te Rui Lo hi kan do het turani ti ha kan in ngen na ania kan chung te kan khotlang te kan naw te laga po kan dawanga athat lo je hi kan in shilmol mol turin kan in be sei ni a kan huna theu tang turin kan in nge nin kan in she tir ni e boina in en tir na kan ban theina chani kan deputy commissioner ina thei pato pa ma alang na zara he a thoni din en tir na kan hun kan mang do na henga kan in en tir kan man rol hian kan ha chung te alo re dewani po in chung lama hian in zirtin na hun kan hong renga first aid chungchanga te eile in chungchanga te exercise khala dan tur chungchanga te khatianga in zirtin na kan mang renga khanga pokan ahan thut rek theini tikha kanan in shilani e chuti rual chuan hei district legal services authority ser chief te anon in chopa kan ma hian adu in a ron theya a thonin dan chungchanga in leile in sal chungchanga te in chen chungchanga te ro khom chungchanga te poneng henga hena thonen ron thering digan puanga so di rual chuan Assam Rifles te BSF te pokha an ron thering ani tikha kahan soi buk ani e bona local zong te chibai kan buk chewa in bai se angdamna in hon theu thena turin du sakna kan han mol chewani e kan lo me That's